Mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel Swaka Chauke TV ni ba mandla ni velela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka YouTube channel ya Swaka Chauke TV, YouTube ya matimba hi ndlela yo fana. Ni ta komba ku mi nga rivali ku subscriber aka YouTube channel Swaka Chauke TV. N'wina hinkwenu n'wina mi nga siza ku mi subscribe ni tlhela ni khensa hinkwenu n'wina mi vonaka ti-video ta hina ta la ka channel. Mi nga chavi ku hi support hi ku like ti-video ta hina kumbe ku comment kumbe ku vulavula swo karhi leswi mi twisaka ku ri swi nga improve channel hi ndlela yo fana leyo. Okay, mhaka hi leyi namuntlha hi la ku vala hi xa makhombo na Greater Gagash municipality na Benny Mayengani na Prince Rangani. We've got two issues. Issue number one i ku Gagash u postini article live 2 days back our light timhaka ta akhatemende la Benny Mayengani a kombisa mhaka ya ku vanhu va nga compare Benny Mayengani na vafana lavatsongo kumbe vanhu vo tirhisa ti-auto tune, because Benny Mayengani u tirhisa voice leya ya tumbuluko ya nga tirhisa ti-auto tune and all those things. But then swi twala mhaka leya yi tlhavi xa makhombo ku tlula tinqambi hinkwato ta ka Gaza kumbe leti tirhisaka ti-auto tune. And to be honest with you, ku hava nqambi na yin'we leyi nga tirhisiki auto tune. Ko va ku na matirhiselo ma auto tune mi kuma ku auto tune se yi va too much, so ni makama wa yi tirhisa auto tune, Oscar makama wa yi tirhisa auto tune, Benny Mayengani na ye yexe wa yi tirhisa auto tune. Loko mo hleketa kahle, Benny Mayengani u humese nghoma hi 2017 la hi laha tlanga kona hi auto tune. Nghoma leyiwani ya Akwini loko yi ma yi tiva, give me more, more and more, more and more, more and more. Loko mo yingisela nghoma liya ya give me more mi ta swi twa ku Benny Mayengani laha a tirhisa auto tune. Mi suka mi ya ka Xongi ka Tarangani u tirhisa auto tune. So almost each and every artist ya tirhisa auto tune. But then xa makhombo twala khumbeki ngopfu because u ya poster a kombisa mhaka ya ku xiphuta xi sola auto tune ku ri ku auto tune yi endliwe hi valungu and yi endleliwe ku tirha ntirho loyi fanele ku yi tirha ku wona. So xa makhombo nkarhi wun'wana ra lolohisa ri blind ri ze ri ya music, mara behavior ro ya lolohisa nkarhi wun'wana yi ngwele overreacta ka swilo swin'wana na swin'wana, and swi ta hi chicha ndzhuti and swi ta affecta value ya yena misa luya. Even though u nga va ri talented, mara loko behavior ya wena yi ri bad vanhu va huma ka wena. Hambiswiritano a ni vuli ku xa makhombo a fanele a nga respond, but why ku fa ku responda yena ka vanhu hinkwavo, ma vo a humeni ka leyo. Benny Mayengani hi Saturday ya ti 5 ta July 2025 u vi a posta picture yo karhi ya hlawusikiza ku lowani n'wana ka mfana loyi a la ku twa chumu hi ku n'wana a nga ni yo kurisa and all those things. And then ivi ni vona ti-fans ta Prince Rangani the producer ti ya nghena ka post leya Benny ti hlasela Benny Mayengani ti vala timhaka ta ku ri ku vula leswi ya mhaka ku Prince Rangani u post video a va vula hi timhaka ta a nga va nchumu but a tlanga ku ri video leyi a ri studio a kha a tlanga nghoma u komba ku ri u le ku prepare-eni ka album ya leyi nga ta huma hi September, as we know ku ri Prince Rangani humesa hi September. So even if swi langutisa ni analyze that picture ni swi vona ku ri it doesn't mean that picture doesn't say anything wrong or bad about Prince Rangani. It's just that aka Limpopo Poison, and I think ni swi vula ka that previous YouTube channel ni ku ri Limpopo Poison a ya ha ri na vuxaka byona lebyiyani endzhaku ka loko va ta va holovini va hisa lava ti-fan ti fike ti pandeka hi ndlela leya, and ti-fan ta Limpopo Poison ti le ku tsandzekeni ka ku twisisa ku ta ha ri ku va fevheni ku hambana ka vona. Mara previously mi ta tsundzuka kahle ku Limpopo Poison a ri Limpopo Poison ya ku ni feva un'wana na un'wana as long as a ri a part ya Limpopo Poison. But sweswi ka Limpopo Poison ku na team ya Benny Mayengani, ka the very same Limpopo Poison ku na team ya Joe Shirimani na Prince Rangani. So these fans bona hi voxe they don't support each other, va supporta ti artist ta vo, which of which to me it's unfair because the guys are part of the same group. They add value to each and everyone's album. Like album ya Benny Mayengani my tlangu hi hlawusikiza tlangu hi Prince Rangani who is part of Limpopo Poison, ma vo. So hambiswiritano anyway ku na leswi hi nga ta swi vula
kambe lexi a nga ta vula xona na ta kombisa mhaka ya ku ku na division kulukumba ngopfu leyi nga kona laha ka team leya. That's why Benny Mayengani loko a posta picture liya ya hlawusikiza vanhu va vuya henhla ka yena ku ri a ku na nchumu xa wrong a nga xi vula, because he just posted the picture without saying anything hi Prince Rangani. So vanhu va sungula ku rasarasa. Hambiswiritano tana na mavonelo ma wena ku xana wena u twisa ku ri Benny Mayengani a nga va a ri ku against Prince Rangani na, kumbe album ya Prince Rangani yi nge le ku teni na. Hambiswiritano ni ta ku kombe ku mi nga lavi ku subscribe na aka YouTube channel swa ka Coke TV, ba mandla yo helela ka hinkwenu n'wina mi nga nghena mi subscribe hi ndlela yo fana na leyo. Tanko.